Uthi noma sengihamba ke kodwa lethu lokufa angisabi ngoba wena unjani bazalwane nami lelo hlano kulona ngeke uzusabe ngoba unobani ngithe empilweni yakho ungalingi uvuma ungene ehlane enjani engekho bani uNkulunkulu nobetha noma udlula kusiphi isigodi asebekubalele sona ukuthi ngeke vele uzuphumele ngale kodwa ngena kuso mekhona uNkulunkulu mengekho uNkulunkulu nometha noma kuthiwa yazathi uyiqhawe elinamandla whatsoever ungangeni mengekho uNkulunkulu ngoba into ebalekile ukuthi ngathi kuvela udumo likaNkulunkulu avela udumo lwakho kunabanye abantu abanqotshwayo empini abade bengakwazi ukuyinqoba bona nasempini oyibona ngathi incane ngenxa ukuthi ubuka impi wayibona incane bese uNkulunkulu enika impi ebhekene naye amandla ngenxa ukuthi wena ufuna udumo kuwe lingozi udumo lokuncisha uNkulunkulu udumo bese kufuna kudume wena ngakho bazalwane ngamncisha uNkulunkulu udumo lwakhe ungavumi uNkulunkulu alahlekele udumo lwakhe mina ukubona konke noma ngingahluleka kanjani angifuni udumo laNkulunkulu luse kimi ngifuna yena udumo lwakhe ngibambe principle eyi-1 ukuthi uNkulunkulu udumo hlezi kube kuwe ngakho bazalwane amen ahlezi udumo lunjani bazalwane kube kuwe dumo malube kuwe uthi ungihambisa egodini lethu lokufa athi intonga yakhe hayi intonga yami besikhuluma ngentonga yakhe bazalwane intonga besikhuluma ngentonga bangcwele sikhuluma ngento okuma ngabe ukhathalisise besikhuluma ngentonga sikhuluma ngento noma uyipha uyakusiza noma unamandla uyakusiza ada unamandla noma unamandla uyayidinga intonga ada uyenzeka noma kwenzeka uyayidinga intonga awukwazi ukuphila ngaphandle kwentonga ngoba intonga yiyo mababhekana nezimpi zakho ohlela la yini ukuthi ingakanani uyayidinga intonga ngiyangizwa bazalwane intonga iyona okumazedlula imfulo enkulu nedlula emfuleni enkulu bese ufaka intonga uzwe ukuthi le mfulo udiphu kangakanani ukuze ngwele khona uyayidinga intonga bazalwane ngaphandle kwentonga kunendawo ngokuzudlule kusona kodwa mangabe intonga yakho seyikhathala uma intonga yakho uma iphelelwa amandla ayikhona intonga kaJehova ikhona intonga kaJehova ikhona intonga kaNkulunkulu uthi intonga yakho nododolo lakho yangiduduza yini udondolo lenzani udondolo bazalwane ninomushayekile ngala kodwa mbonakala uNkulunkulu ekunika udondolo sebethukile bathi isididwa sendawo kodwa mbonakala isididwa siyahamba sinika udondolo bazalwane nokuyaphambili kubonakala umuntu esehletshiwe kuthiwa kayilutho kubonakala kuba uyena olutho athi beluhana esethukiwe kwathiwa hayi namfazi awuyilutho bafazini kaduhana uyeshila uphethe udondolo likaNkulunkulu uyayisezwakala uhana esethi uyayithatha ingelutho ezakele besehlaza namakhosi uyayithatha ingelutho ezakele besidlifa namakhosi yini ezokwenza udlifa namakhosi ndakababa udondolo likaNkulunkulu yini ezokwenza idle ifa lamakhosi intonga kaNkulunkulu yini ezodlula khona uphile nakahlongasibe kungenxa yentonga kaNkulunkulu kunendawo ngeke wena abantu abahlonishwa nabanamandla abangakwazi ukuphila khona kodwa uyaphila kodwa udondolo lukho uyaphila wena udondolo lakho bakushayile uyaphila wena bahlelile uyaphila wena baphuthile amandla uyaphila wena amandla ahambile kuwe kanti usuphethe udondolo likaNkulunkulu Nkosi yami lethu udondolo likaNkulunkulu hamba nodondolo siyakwazi thina ukuhamba ngasekhethi intonga siyakwazi ukuhamba futhi limele intonga yethu siyakwazi ukuma noNkulunkulu udondolo lwethu ngithi ngiyahamba ngalo akusahambeki ngalo kanti sengihamba ngodondolo likaNkulunkulu sengiphethe intonga kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usinikile intonga zethu ongezethu endleleni siyashayeka endleleni abantu bayiparalyze endleleni uhambo ziyalimala kodwa mangabe uNkulunkulu esengakuwe hawu kodwa uNkulunkulu moya ngcwele kuthi bekhathalele yakhe intonga kulimala yakhe intonga bese kunike yakhe kuthi bekhathalele udondolo lakhe bese kunike awo lwakho bese kunike lakhe lo lakhe lunamandla